Ia, viia le atua i lenei taeao, ia muamua lava ona ave le viiga ma le faaptai i le atua, ia i lona alofa ma lona agalelei, auā ua faapena ona tatou aulia mai lenei aso manuia ma le aso faapitoa ua faamanatuina i le lalolagi, ia o le aso fanau o Iesu Keriso, ia e faafetai i le atua ona o le alofa ma lona agalelei. Ua mafua ai ona tatou faamanatu ai le liutinoina o le alofa o le atua. Ia o lea ua tatou faamanatu le aso fanau o Iesu Keriso i lenei tausaga. Ia o le aso kerisimasi, ia o le aso o le alofa. Amen. Ia e faafetai ai i le atua. Ana le aunoa le alofa lea o le atua. Tatou te lē maua le faaolataga. Ana leai foʻi le alofa lea o le atua ua tatou talia i o tatou agaga mo tatou loto. Ia e lē taʻua i tatou o fanau o le atua. Ia o le fesili a ia, o ai i tatou. Amen. O ai i tatou ua alofa mai ai le atua. Amen. O lea ia e ave ai le viiga ma le faapitai i le atua, ia ona o lenei aso talitonu ia o nei aso kerisimasi o se aso fiafia ma se aso manuia. Talitonu foʻi o loo manuia uma outou i le alofa ma le agalelei o le atua. Talitonu foʻi o loo outou maua se kerisimasi fiafia ma se kerisimasi oliʻoli i lenei tausaga. Ia o lea ia e faafetai ai i le atua, ia i le alofa ma le agalelei. Ia ona o lenei aso ua tatou faamanatuina ai, le aso soifua o se o tatou alii faaola ia o Iesu Keriso. Ia e ave foʻi lenei taimi e faamaisi atu ai le polokalama. Ia nisi foʻi o tatou aiga ua faapena ona ese foʻi i lenei tausaga i le faamanatuina o le kerisimasi, ona o le valaau paia a le atua. Ia e ave la lenei taimi e faamaisi atu ai le agaga o le atua. Ia ina i o tatou aiga ua faapena ua afea i le maliu ma le oti foʻi i lenei tausaga. Ia e le gata i lelea ia o lenei vaiaso. Talitonu o loo faatasi le atua ma outou. Ia o le atua na te aumaia o le atua foʻi na te vaesea. Ia e talo i le atua ia faapena ona iai lona faamafafanaga na i o tatou aiga o ma ē masani. Ia ona o le valaau paia a le atua. Talitonu ia avea foʻi lenei kerisimasi, ia e fai ma faamalosiʻaga iā te outou, e le gata i lea faapea i matou. Amen. Ia e talitonu e lē o se mea faigofie, e lē o se mea faigofie le toʻesea o tatou aiga, o tatou ō, ma e pele i o tatou tagata i taimi faapenei. Ia ae faafetai i le atua. Ia ua toʻesea nisi o tatou. Ia ae o loo faapena o loo maua pe i tatou le ola ma le malosi. O lea ia faamanuia tele lava le kerisimasi, ia ma le tausanafou, ia i o tatou aiga ō ma ē masani. Ia i lenei taeao. Ia o lenei polokalama ia o se polokalama faapitoa, se polokalama o le polokalama mulimuli foʻi lenei o lenei tausaga lenei kerisimasi foʻi o lenei tausaga, ia e faafetai i le atua ia ona o le malosi ma le ola o loo maua pea foʻi gale loo nei tagata ia ma nisi foʻi o auauna o loo faapena o matou galulue faatasiluga o le tatou polokalama. Ia i le laugaina o le upu, ia faafetai ai le atua, ia ona o le malosi, e le gata i lea o le agaga, le ola faaleagaga, faafetai i la outou te talo, faafetai i la outou lagolago mai luga o le tatou polokalama.
ina ia whapena o na tala ina pele swafa manu malo Yesu ke viso ia I lungo te penga whailangi. Amen. Ia e tele a awala e tala ina iri fina ngalo o le atua. Ia a mo le taimi nei pe o le awala vave lea o tala ina ile upo o le atua o lungo te penga whailangi. E mai mo uma mai e le lalo langi. I lungo te penga whailangi. E ala ile upo o le atua o le ia. Whaakitai la o tau talo. Whaakitai fo I la o tau langolango I lungo o le tātou polkalama. I le sharing o le tātou polkalama. Ia ele ngatai lea. Ia o le tātou YouTube channel. Whaakitai la o tau langolango. Whaakitai fo I le tadia ina o nei polkalama I tono lo maota. Ele ngatai lea po whea lava le mea lo o e maua mai le nei polkalama. Ia whamanuia tele le atua ia te oe. Ia ele ngatai le. Ele ngatai lea ia. Manuia le ke wisimasi. Amen. Vi ia le atua. Ia ave aila nei taimi ia. E whaamanuia atua ele ke wisimasi. Ia e o tātou ainga. Ia a maise o tātou wō. Amen. Ine nei tai au. Lea ia e whatalofa atu I le pa ia ma le malu si o tātou atunuu. Ia mai ona ao se io o io nei. Ele ngatai lea o wheo I o le tala nei. Sunga I whawhia ngainga mo tau whale tua. Lo o ngā lulue solo I tuli manu o le nei lalu langi le tale inga o le fina ngalo o le atua. Le ngatai lea o le tau singa o le lafu maa moe. Ia a le atua malona ngā luenga. Le ngatai lea whapea ta māma tina mātutua si o tātou atunuu. Ia e whaatalofa atu le Paul Kalama. Ia o le Jesus is the answer. Ia I le nei aso ke wisimasi. Ia mo o tau uma. Amen. Ia whapena o na maua se ke wisimasi fia ma se ke wisimasi oli. Amen. Ia ai o le vi inga ma le whaatalofa na I le nei fia o le nei tai au. Ia I lunga o le tātou Paul Kalama. Vi ia le atua ia tele tono o nei ke wisimasi ia telefo ia o I tātou. Ia ua alu whai are kuka kangaka ia ngā wala I whatai au. Ia a makala kuka. Whaila kuka. Ia le ngatai lea. Whaila u talo I le atua ma avela u whaftai I le atua. Ia ono le ola ma le malosi I le ngatai lea o le ke wisimasi. Ua aulia. Amen. I whaftai I le atua o loo whapena o loo tātou moa pele ola. An kako mafo whau mai ia yang wali se pa ia nge as ke wisimasi. Whaftai I le atua I le ola. Whaftai I lona pui puinga I te oe maa. I mea tātou te wheo ai ai. Whaftai fo I le atua I lona sosoani. E le ngate le o na whaamanuianga. E te mea o mai ei popo ngā mwhaingata. Ia ai whaftai le atua e le o tūla fo ia e le atua o na tangata. O le ia e whaatalo whaatuai. Whaamanuia tuai le ke wisimasi. Mo I tātou. Ia I le nei tai au o lea. Ia manuia ke wisimasi. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Manuia le ke wisimasi. Manuia le ke wisimasi. Manuia le ke wisimasi. Male tau sanga fo. Mele ave so tau ranga pati Mele ave so tau ranga pati le nei tai au I le atua. Ono le ke wisimasi. Mo tatou au lia mai. Amen. Ia. Ea mai o atu langa o le ke wisimasi. Wa mai le lau ke wisimasi ma tau ainga. O whea le mea o e whamanatu I nai le ke wisimasi le nei tai au. Ia o ai tari tonu ia o le ke wisimasi nei I Amerika nei o loo mātou alalam papa au ai e le ngatai lea o Hawaii o Amerika Samoa. Whamanuia atu le ke wisimasi. Lea o tari tonu o lisi pito o le laulangi o loo iei New Zealand, Australia, ma Samoa. Lea tari tonu o uma lato ke wisimasi ia tari tonu fo'i sa whapenao na sa celebrate fo'i lato ke wisimasi ma le fia ia ma le oli.
Ia ole a foi. Ole nei Krismasi ia o se Krismasi winga ese foi le nei Krismasi. Ia wa ia mo lo'u to'olua, ma lo'u afine ia. Le a foi. Nga o mākou ai, whai ana mākou Krismasi fia, ia ele ngata fo'i o nisi fo'i o uso ia ma tō whawhine. O lo'o whapena fo'i o lo'o whamanatu fo'i la tō aswhanau. Ia I nei fo'i si o mātou inga, whawhetai e I le atua. Ia o lo'o maua pe le tina le inga ma le awhine ia. Ele ngata I lea whapele nei tangata. Ia le alofa o le atua. O mātou whawhetai siri le atua ona o Yesu Keriso ona o le maliu o le ali'i whaaola sa whapena sa toni e o tātou wangsala whawhetai ana I le atua ia ona o Yesu Keriso. Amen. Whawhetai I le atua ona nei aso masinga e tele o lo o moa I pele ola ma le malosi. Ei foi teimi nā whea I mai o le tino. I le nei tausanga. Ia ai whawhetai I le atua. Ia I lona whaamalolonga. Ia te oe ele ngata foi. I le nei tangata. Ia ai whawhetai I le atua. Tele me tā te whawhetai I le atua. Tele foi me te ia tala noa ai ono le anga le leima le alofa o le atua. Amen. Ia a vele nei taimi. Ia te fia whaamanuia toele ke wisi masi. Ia nisi foi nei ainga nei o ia mai o te masangi ai ia e mua la ona whaamanuia atu le ke wisi masi si o tama wha le anganga. Ia I le sunga I le whawhiangainga. Ia Wesley Hisatake. Ia ma le whalitua ia wā ma le nofo I alo I le nei tai au. Ia pastor ia manuia te le lava le ke wisi masi. Talo pea I le atua ia whapenao na whaapo. Po ualo malosi. Ele ngā te ilea whapea le tina ia wā. Po whalitua ia wā. Ia ma le whanau. Talo I le atua ia whapenao na pea le whaamanuianga ma lona whaunga I lona upu ia te urua. Ia awa fo I le tausinga o le ekalisia. Ia ma le launga ino le upu o le atua. Whaapetai ia te urua nei o mātua whaaleanganga. Ono lo lua talo pea moa o malo a inga. Ia ele ngata I lea ia whapea le tātou polkalama o lea. Ia e whaamanuia tuai le kewisi masi. Ia te urua nei o mātua whaaleanganga. Ia mai le tātou polkalama o le Jesus is the Answer podcast I le nei tai au. Ia ele ngata I lea whapea sunga I whawhiangainga uma I lunga le North Cal. Ia I lunga nei Bay Area whaamanui atu le Kirisi Masi. Ia o tau sunga I whawhiangainga ma o tau whalitua. I le nei tai au ele ngata I leo I ka le sia. Talo I le atua ia whapea nā ona po ai pea le malosi ma le ola ia te otou ia awale tau singa o le lafu mamoe a le atua ele ngata I lea ia o la o tau tua I le ngaruenga ma lo le on sai ma lo fo I le whapalipale le ngaruenga le atua lea ia I whaamanuia tua I le polkalama le Krisimasi mai le polkalama o le Jesus is the Answer podcast ia I le nei tai au. Ia e vea fo I le nei tai au ia o te whaamanuia tuai le Kirisimasi I si au whaiwhi au mai Garden Grove I le nei tai au le sunga I whawhingainga ia whaasau ina o peta ia marwhalitua po le tinafo ia Meki Vei o peta ia ma le awhine ia eta le ngata I lea le atali ia Hansen I le nei tai au whaamanuia atu le Kirisimasi whaapetai fo I lausunga I whawhingainga marwhalitua ono lo manatua pe o le nei a inga I talosanga whaapetai I whautuanga whaapetai fo I le upo le atua whaapetai fo I le onsai I le olanga fo I sa ola le olanga sa ola I fo ia e ave alo whaapetai ma lo whaamalo
ia i lau sunga fa pingainga you have a big part of i lo o langa te le fo i se vaenga o lo ola au auna i le tua i lo o langa o suia i lo o langa ia mo o te sau e ave le ola i le li o le ia e whaatalofa ma whaamanuia tua i le ki wisimasi i lau sunga fa pingainga ia i o peta ia le ngate lea whalitua ia me ki vei ia ma le nofo ialo ia o te whaamanuia tu hoi ma whaatalofa atu le pol kalama ia i le tatou ekalisia i Garden Grove ma lo le whaamalosi ngā ruenga le atua tu mau pea i le atua a o le whaavaivai amen whaamaoni le whainga o ngā ruenga le atua i le ngate lea whaapetai la o tau sapsapaia ma tautua a wale le au na le atua whaamanuia atu le atua ma whaamanuia atu le kewisimasi ia si o tatou ekalisia mai ai le au whainga ruenga pa ia le sunga le sui whapea le sui whaiwheau ia tama levi ia malpatua ma nofo ialo whaamanuia kewisimasi lau sunga e le ngate lea ia i sunga ia wao mo tau whalitua e le ngate lea o sunga i ki a konga mo tau whalitua ia ma le maave ese si o tatou ekalisia Garden Grove lea ia whaatalofa whaamanuia tuai le por kalama o le Jesus is the answer ni nei taeo whaatalofa atu foi ia se io ekalisia o le Rejoice Vision Hayward Assembly of God ia si mātou sui whaiwheau ia le sunga ia mataia ma le whaletua ia i le nei taeau ma le nofo ialo whaatalofa atu i lau sunga le sui whaiwheau mataia ma le whaletua whamanuia atu le kewisimasi ia i lau sunga ia ai maise le whaletua ia ma le whanau le ngata i lea si o mātou ngā le tina ia tangi ma le whanau i le nei taeau whamanuia le tausanga le kewisimasi i lau sunga le awao whamanuia atu fo e kewisimasi le pāse o le tātou pokalama le tō fina ia fina i le nei taeau ai fina Merry Christmas whamanuia atu le atua ia e le ngata i lea ia e le sunga i le awao ia tuli mo efu i le nei taeao ma le whanau i taritono o loo matamata mai runga o tātou polkalama i le nei taeao whamanuia atu le atua manuia le kewisimasi ia whamanuia tele le atua i lau sunga i le aao tuli ia e maise le tamā ia mo efu ia e le ngata i lea pēr whanau ma le ainga atoa i le nei taeao o lea ia e whaamanuia atua i le kewisimasi mai lau polkalama o le Jesus is the answer podcast le nea fiafi ia i le ngata i lea ia o le maave ese o tātou e kalesia ia whamanuia le atua i le nei taeao ia maua pēr le se asa kewisimasi manuia ma se kewisimasi fifia ia i le nei tausanga ia ona sauna ia o sau whamanuianga ia nisi fo i ona ia o ainga o mai masani ia i lunga o tātou pokalama ia o te whaatalofa tuai ma whaamanuia tuai ia le kewisimasi ia i siau tamā ia ia pule i le nei fiafi o le nei taeau whaamanuia atu le kewisimasi i te oe tamā whaptai le atua o whapenao lo mo pe oe le malosi ma le ola ia e le ngata i lea ia whapea le tina po le whaletua ia i le nei taeau whamanuia te le tua mo se kewisimasi fia i lau sunga i le nei taeau e le ngata i le whapea le ainga ia e whamanuia tu fo i le kewisimasi na ia ainga na ia uso na ia alihan na ia uso mo tu whawhinge ia mai lava le uso matua i loo i Alaska ia i le sunga fo i a peseki ia ma le whaletua ma le whanau whamanuia atu le kewisimasi ia te oe i le nei taeau ia ia whapenao na mo se kewisimasi fia ia talo pe le atua ina ia whapenao na mo pe oe le uso le ola ma le malosi
ia e le ngata lea le tina po ia velea I ma le whanau. Whamanuia te le atua ia te olua ma le whanau. Ia I le nei a Kerisimasi e le ngata lea. Ia na ia uso la iti, ia mana ia utu whaafine. Ia a whaamalau mo to ia ua ai pauli mea whaafetai I le atua. Ma mole atu le Kerisimasi. Masi tausanga fau fia I le nei tausanga. Ia I nei I uso ia mana ia utu whaafine mo tu teitolua. Ia I le nei tae au. Amen. Ia I le ngata I le ia. Pea na ia uo. Na ia uo. Malava. I le nei tae au. Whamanui atu le Kerisimasi ia te o tau mana ia utu a inga. Le ngata I lea ia whamanui atu ho I le Kerisimasi. Si o mātu tamā ia Filipo Tangaloa. Lo I Samoa. Ia I le nei tae au. Whamanui le Kerisimasi ia te oe le tamā. Mo pe oe le ola ma le manosi. Ia o whaamuli mai ei I si o tātou a inga I Samoa. Le ngata I lea na ia anko ia kiunga. Faraimo ia ma le whalitua. Ia ma le whanau. Whamanui atu le Kerisimasi anko. Ia ma le tinafo ia anga ma le whanau. Moli atua I le whaatalofa. Ia ma le alofa anga o le neipo kalama. Ia te oe. Le anko kiunga ia ele ngata I lea. Si o anko ia si wele le nei tae au. Whamanui Kerisimasi ia te oe anko. Bo pe oe le ola ma le marosi. O whaamuli mei fo I le tātou a inga I Samoa. Ia malo lava. Malo fo I le onsai. Ia o tani tonu ia. Whamanui atu fo I le Kerisimasi le sunga ia tu leu. Si fua I le nei tae au. Ia Merry Christmas I le sunga ki a Kongo malpatua ia. Tai lava I le sunga I le awao. Whamanui fo I le atua ia te oe ia ma le tolua e maise le afine. Ia mo se Kerisimasi fia. Ia ma se Kerisimasi o li nei tausanga. Ia vi ia le atua. Tai fo I o loo whapena o loo mai mo mai lunga le tātou Facebook le nei tae au. Whamanui atu le atua. Ia ale ngata I lea whamanui le Kerisimasi mai lau polkalama o le Jesus is the Answer podcast. Ia I le nei tae au. Ia o se whamanuianga ngā ma se o le Kerisimasi I lunga o tātou polkalama I nei aso ia I sunga I whawhiangainga. Le ngata I lea whapeo tātou a inga wō mai masangi lunga o tātou polkalama. Amen. Ia patalofa atu fo ia songa maina. I lunga o le tātou Facebook le nei tae au. Whaptail whaatasi mai. Ia whamanuia le atua ma ia manuia le Kerisimasi. Ia te oe le nei aso. Amen. Ia o tari tonu nei aso ia. Saunia fo I se upa malosi ma se whamanatu. Ia I tātou. Ia I lunga o le tātou te penga whailangi le nei tae. Au whamanui atu fo I le Kerisimasi I se uso ia tu. Ia I le nei tae au. Merry Christmas uso. O manatua pēra o sunga I le ki a Kongo I Karusanga. Tai tonu ia I o manuia pēra o I le uso. Pa te alofa atu ma moli atu le Kerisimasi ia I se ufalitua. Ia mai se le whanau. Wata alofa atu fōi ia te uso fōi o le sunga fōi ki a Kongo ia I sa ako sa taua ma le whalitua. Ia Felila ma le whanau mai Vegas. Ia I le nei tae au. Merry Christmas uso. Tai tonu o loo manuia ma leimea uma ia I nā fōi tū o le tātou a inga. Ia whaftai I le atua o loo whapena maua pe lau sunga. Ma le whatua le malosi. Ia ele ngata I le whaptai I la o luanga lua I ngā ruenga. Ma le au auna I le atua. Ma lo lava le wha malosi. Ia whamanui atu le Kerisimasi ia te oe le nei aso. Ia mai se le whatua ma le whanau. O lea ia. Vi ia le atua. Amen. Ia au le nei aso. Ia
o le a tātou tala noa i le nei aso ia, i le whamana tuina fo o le kirisi masi o le nei tau sanga. Ia, a o tātou alo atu le whamana tunga ina o le kirisi masi i le nei tau sanga. I le nei tau sanga. Alo no tātou whamana tuina le aswhana o le nei aso le aswhana o Yesu Kiriso. Ono o le alo o le atua o Yesu Kiriso. Ua awina mai le nei langi ina ia whapena ona tātou maua le alofa. Ia le ngātai lea whapena ona maliu ona o oema ona o i tātou o tangata sala. Amen. O Yesu fo i o le whaaola o tangata uma. Kusa e ala te tau waila ia i tātou ona tātou whaamanatu le aso whanau o Yesu Kiriso. Ona o le alo o le atua. O le esa fua ina fua mai le lalolangi nei. E maliu mo oe maa u le tangata angsala. Amen. So e te tau waila ia i tātou. O na tātou whaamanatu lo na soifua mai. I le nei lalolangi. Ma tātou celebrate le aso fia. Amen. A wao le teimi ana soifua mai e Yesu le lalolangi nei. Sa avea ma aso fia. Fia kausanga lua afi tausanga o. Le ho mai lava le nei tausanga. O lo whamanatu pea. O lo whamanatu pea. O le pesiri a lea mo i tātou. Mo a ia. Pe aise a. Why us? Aise a why i tātou. Why i tātou ua alofa mai eire atua. Amen. Why i tātou ua awina mai eilo na alo. E maliu mo oe ma. Amen. Ele. O tātou na o ni pala mani ele. I luma o le atua. Alu pesini. Aise a le mafua anga wa alofa i le atua i le tangata angsala. Amen. Tele o taimi e tātou te solo muli mai ai i le atua. E fofo wai o tātou o langa i tele o taimi. Tele fo o taimi o tātou le wha maoni i le atua. Ua le tātou wha maoni o tātou folfolanga na whai i le atua. Aise ala le mafua anga ua alofa mai e i pea le atua ia te oema. O tātou sa aungi le nei wai tau ma le nei taimi e wha manatu le aso wha nau o le atua. Pe sili i fua oi ia te oi. Sili i fua oi ia te oi. Aise a ua alofa mai e le atua ia te. Amen. O tātou wha manatu aila le aso wha nau o Yesu po le nei ke visi masi. Le nei tausanga. Oi tātou. Ia e lama i le mafua anga. Wa ta taua ia te oe aia. Wa ta tau fo ia te au aia. Le mafua anga. Ua au wha amana tuina ai le nei ke visi masi. Po o le aso fo i na soifua mai ai le ali i wha aola. Amen. Ia, whatalo fo atu fo i netai au fo tua ia. Po so tu fini fo ia Sharon. Ia. I le nei
le nei tae au manuia, whamanuia atu la sa Christmas ia te oe a sister, ia a maisi le sunga le whawhiangainga, ina nei tae au, alofa atu. Te tono nau e tau nuu mai lo ta whaonga mai New Zealand, ia avi ia le tua. Thank you for tuning in, sister, for tua. Amen. O tātou whamanatu ai la le ke visi masi le nei tausa. Mawhau po ua e loa sao le winga. Ma le mafua anga ua e whaamanatu i nai le ke visi masi po le aso whanau a le atu a Yesu ke viso. Wa tele o tātou. Po ua whaise, po ua avele ke visi masi. Mase, a whai konguru. Le me o le habit. Peu se habit fo ingane wa kakau nga whai. Wa kakau nga kako e whaakau me alofa. Wa kakau nga kako celebrating. Po ua whai ma se mea masani. Po ua whai ma se mea masani. Ao le whesiri. Ua e loa ma ua e malama lama. Le ano tonu ua e whaamanatuina ai ma upe ua e loa. Le mafua anga o le tangata le te celebrating alanga swana. O Yesu ke viso. Amen. Vi ia le tua. Na sa wele se au tu le nei tae. Papea. God is love. Amen. O le atua, o le alofa lava ia. Amen. O le atua, o le alofa lava ia. Amen. A le alofa le o le atua le sau le Roma 5 pa upu e val. Pai mai, a ua whaali tinoina mai e le atua, lona lava alofa i ate i tātou, ina ua maliu ke viso, masui o i tātou, a o tātou ang salapea. A le alofa na o le atua. O le alofa o le atua le ua liu tinoina. O le alofa o le atua ua liu tinoina. Oi. A le alofa le o le atua le nga au mai elo na alo i pele totasi. O Yesu ke viso. E fai mai la. Fai mai. Ua whaali tinoina mai e le atua lo na alofa. Ia te i tātou. Ina ua maliu ke viso e sui o tātou. A o tātou anga sala pera. A o tātou fia pe e whaide anga sala. Ma tātou anga sala pea i lea aso, ma lea aso, ma lea aso. Aua ne ingalo i a te oe. O lea lofa o lea tua na liu tino ina. Sa ma liu i lunga sa tauro. E to toni e o tātou anga sala. Ai whai mai, a o ma liu Yesu, na tongi ola Yesu i lunga sa tauro. A o tātou anga sala pea. O lea lofa na o lea tua. Amen. Sau wai lora ia i le Ioane tolu whai upasun ma le ono. Pai mai, a wā ua whapea lava o nā lofa mai o le atua i le lalo lang. Ua ia au wina, ua ia au mai ailo nā tali i e tō tasi. Ina ia le whano se tasi, o e whatua tua ia te ia. A ia maua e ia le ola, e whaavavau. Amen. Ria le tua. Bewa ai le lofa o le tua ia te oema. Wa ai mai le tua o whaate le ina le ang sala. Wa ai mai le tua o whaate le ina le tele o tali tonunga ese. To tele o e wa tala inga le tala si se. Amen. Pai mai lora ia.
Ona awina mai ai lea e le atua. Lona alo pele to tas. Lona alo pele to tas. Amen. O le aso fo'i na soifua mai ai le ali'i whaaola. I le lalo langi nei. O le amatanga fo'i nā o le alofa. I te tonu o le lalo langi. Amen. O le nā fo'i na whanau ai. Le alofa. I le lalo langi. O le alofa lea. O Yesu ke viso. Amen. Vi iha le tua. Le winga. Le winga o rota. Ai fo'i le na fai mai le tua. Fai mai le upo le tusi. Ua liu tinoina le alofa. A o tātou whaamanatu ai la le aswha nau o Yesu ke viso. Awane i ngalo ia i tātou. O le alofa, le nā o le atua ia te oe ma. Wa fua hai, o na tātou whaamanatu pea. Le aso soifua o le ali'i whaaola. I lea tausanga, ma lea tausanga, ma lea tausanga. E whaailoa ai ia te oe le tangata tari tonu. I lea tua. Ma le tangata kewisiano, ma le tangata ua ola mo le atua. Amen. O le atua, o le alofa ia. Amen. A whaila e te le ola le Yesu ke viso I lo loto. A whaifo e te le Italia ina Yesu ke viso e a vea maua lii mau whaaola. Toi mawhauwhau le alofa o le atua. Mawhauwhau le alofa o le atua na awina mai eilo na atali e pele ia te ia. E maliu I le sātawa ona o oe ma. Amen. Vi ia le atua. Tātou toi mawhauwhau. Mawhauwhau po le mea ua ola Yesu ia te oe. Amen. We cannot just come and celebrate the birth of Jesus Christ, but yet we don't live for Christ. Yet we don't have no relationship with Jesus Christ. So why are you celebrating the birth of Jesus Christ if you know you don't have no relationship with Jesus Christ? Or we just celebrate the Christmas or the birth of Jesus Christ because we have to celebrate because it's the thing. That we celebrate every year. O ia te oe e se alanga te tau ia te oe ona e whaamanatu le aso soifua mai o Yesu ke viso. Do you have a reason for you to celebrate the birth of Jesus Christ? Because I do. Amen. I have a lot of reason why I celebrate the birth of my Jesus Christ. Why? Because first I accept him as my Savior and as my Lord. And I celebrate the Christmas because this is the birth of love in the world. Amen. O le aso whanau fo I lea na amata mai ai le mea lea o lea alofa. Amen. A vea le nei ke visimasi. O se e se ke visimasi e tātou te mau ai le alofa o Yesu ke viso. O ani o tātou he se senga sai ai. O afo ini o tātou winga sa whai, ma leo langa sa tātou wola. A vea ia le nei kausanga. Ma se tausanga e whaafowina I lo wola, lo wolanga. Se tausanga e te sau e ave lo wola I le atua, ma toe ofo ina atu lo wola I a Yesu ke viso.
talia Yesu Keriso e avea mo wali'i mo whaaola, ma e savali ai. Amen. Ole alofa, ole mea alofa, tuufua ina fua mai e le atua ia te oe ma. Ole awina mai o lona halo e pele totasi. E whai ma o tātou whaaola. Amen. Patalofa atu le sunga ia. Te sai ete le neita e au, whamanu atu le Christmasi i lau sunga. Ia, maise le tina ia ma le whanau. Ia, whamanu atu le Christmasi i lau sunga. Ia, le sunga le meia. Le sunga le meia lauri. Ia, whamanu atu le Christmasi te oe tama. Ia, o lo o manguia po kaki ma maiko. Amen. Vi ia le tua. Ia, whamanui atu fo i le Christmasi ia. Tu fine ia Sharon. Ia, ile nei tai au. Whamanu malo lava Sharon. Thank you. Amen. Ia, whamanui fo i le Christmasi ia. Ila mai uso. Sia uso ia. Paul ile nei tai au. Ia, mai Amerika Samoa. Merry Christmas uso. Alofa atu ia te oe. Ia, mai se la fine. Vi ia le tua. Amen. Ia tātou malama i le Christmasi. Amen. Ia tātou maua le auna o le mafuanga e alai ona tātou celebrate le Christmasi. Le aso whanau o Yesu Kiriso. O le sa maliu mo i tātou. Amen. So, o le nei fo i au nanga. Ki tātou polkalama. O le nau ina ia tele ni anganga e manu malo mo Yesu Kiriso. Amen. O le naunga nā tātou polkalama. Amen. O i tātou, e tātou te malama ma tātou i loa le atua o Samoa. Na talia le whaolatanga. Amen. E tātou te malama o mai le upo le atua. Malisi le mea o te fia whaapetai i le atua. Ona o te ola mai o au o le Samoa. Amen. Le winga o lau tala. Amen. Na ola mai Samoa i le upo le atua. Ua malama Samoa i le upo le atua. Po le ala e kalesia nai te lotuai. Po le ala le e kalesia nai te lotuai. A whai o nai te malama i le atua. Ma e te sila fia Yesu Kiriso. Ma e te tali tonu i le atua. That's all that matter. Amen. O le mea pito sili o na tā ua le nā. E le tā ua se lotu. Amen. E tā ua lo walu le lotu. Amen. E tā ua lo walu le lotu e te aru te vivi i le tua ma awe lo whaptai lo taulanga whaptai i le tua e tauria. Amen. Ai aua ni avea ma mea e fo inga le e te ta unga le upu. Aua ni i avea le lotu ma mea e te atua i ai. Amen. Aua ni e atua se lotu. Ai e atua i le atua. O le na whaia oe, whaia. Amen. O le mea taulia le nā. Le ngata i lea. Ia tātou avea Yesu Kiriso e avea mō tātou alii mō tātou whaola. Amen. Te leo tātou e tātou te loa. We all know Jesus Christ. All of us. E le o ai ka mai pepe whawhanga ui fo esi la fia Yesu Kiriso. We all know Jesus. But there's the difference. There's a difference between knowing Jesus and having Jesus in your life. O mea ia, e ese. E ese o lo ui lo o Yesu Kiriso. E ese o lo te lio o Yesu Kiriso, ma ua ola Yesu Kiriso i te tonu lo oranga.
o mea na e senga na o mea ngai lua. Ngai ke ua e whaapea lo ua e iloa Iesu. O ngā e whaapea lo la i ua ara Amerika i ke alu leo la e whaavau pe. No. Amen. Kas e a foi. E le tā ua ia te oe lou i loa o Iesu ke viso. A e le ola Iesu ke viso i lou o langa. E le tā ua i le atua, mai e le talia fo i Iesu ke viso. O le tangata e talia i Iesu ke viso. O le tangata ua talia o ia i te tonu o lona loto ma lona anganga. Ma o se tangata ua suia leo langa, ma ua au auna i le atua, ma whaile fina ngalo le atua. Amen. O le tangata le nā, e fia i ai le atua. Amen. So as we celebrate, let's whanau o Iesu ke viso. O te tau ona avea le nei kivisi masi kivisi wa e talia ina Iesu. E avea mo walii, mo whaola. I lo o ranga. Kero, o se mea alofa mā neia le nā mo e, mo oe. Pea whaiu o le a e talia, Iesu e avea mo whaola. Amen. Vi ia le tua. Whaftai le tua. Whaftai le tua. I lona alo I pele sa papena ona awina mai le lalangi nei. Le ua tātou whamana tuina I le nei aso. Le aso whanau o Iesu ke viso. O le aso na whanau ai foi le alofa I tutonu o le lalangi. Amen. Whai fo I la ua tātou wola mo Iesu ke viso. E te tau ona tātou tau mawhai I a pei tātou o Iesu ke viso. A whai ua a vea I tātou ma tangata ke visiano, ma tangata ua tari tonu I le atua, ma o tangata ua a vea Iesu ma ona whaola. Wa te tau ona ola I a te oe le alofa. Why? Because Jesus is love. O Iesu ke viso o le alofa. O le malama lama o le lalulangi. Ola fo Iesu ke viso I te tonu o lo langa. E susulu atu lona malama lama I o ainga o wo ma e masani I a te oe. Ma e loa fo I a le lalulangi. O oe o se tangata o lo ola Iesu ke viso. E ala mai I lo o langa ma o a mio. E atangia mai ai. O oe ua whai ma talii ma whawhine o le tua. Ina ua suia lo olanga, ma ua e talia Iesu ke viso, a vea mau whaola. Amen. Patalofa atu nene fiafi mwa manui atu le ke visi masi. Ia le sunga le whawhenga ia lasi ma le whaltua. Ia lole Merry Christmas tina whaltua. Alofa atu ia olua I nene ia tae au. Ia le ngase lea wha manui atu le ke visi masi ma le tausang fau. Ia te olua fo ina ia umatua wha lea nganga. Ia le ngate lea wha pea le no fu ialo. Ia ma le kalisia. Merry Christmas tina lole. Ile nei tae au. Vi ia le tua. So e te taula o na ora ia te oe le alofa. Amen. Vi ia le tua. O angala ia o le alofa. Ngai sau le mua kerinito ta upo sulma tō. Pa upo e whaa. Se ia o le fitu. Tau on tātou sila fia. Pai mai. E ono sa I le alofa. E anga malu. E le losi le alofa. E le mita vale le alofa. E le whaafeteina. E le a mio mātanga. E le sa ilia e ia na lava mea. E le wha ita ngō fie.
E lē faitauleaga ua tuuina mai e nisi. E lē fiafia i le amioleaga. Ae fiafia i le whaamaoni. O le alofa e lavatia mea uma. E le aise mea e ngata mai ai lona whaatuatua. Ma lona whaamoemoe, ma lona ona sa. Amen. Love is patient. Love is kind. It does not it does not boast. It is not proud. It does not dishonor other. It does not self-seeking. It is not easily angered. It keep no record of wrong. Love does not delight in evil, but rejoice with truth. It's always protect, always trust, always hope, always preserve. Amen. Ia o le alofa lenā. O le alofa lenā e te tau ona ia te oe. Aua o le alofa lea ia Iesu Keriso. O le alofa lea e whai mai e te le tustusi lima i nisi o uso. O le alofa lea e te le taumawhai e te tanu e church nisi tangata. O le alofa lea e whai mai e te le waai a lalo ai i e o roo vai vai. O le alofa lea e whai mai e le losi losi vali. E le mi mita vali. A o le alofa e whai mai e maua o le alofa e ono sai. E anga malu. E lea mio mātanga. Amen. O le alofa le nā e te tau ona ia te oe ma. A fo i o le alofa le o Iesu Keriso. Amen. O le o Iesu Keriso. O le mafu anga na au mai e le atua lo na ano i le lalolangi nei. Ina ia whaolaina o e le tangata angasala. Whaolaina au le tangata angasala. Ma ia aua ne i o tātou whano atu o tātou wola. I le mālaia. A ia whapena o na tātou maua le ola mō le atua. Ma le manuia. Ai le o le ola i le mālaia. O le alofa le nā. O le alofa le nā o le atua na awina mai ailo na alo pele to sas. Ina ia whaolaina le tangata angasala. Le tangata o roo le iloa pea, o roo fia pea i mea o le lalolangi nei. That's why Jesus came to this world. Amen. To love. Ia te oe maa le tangata angasala. Ma sefe mai o tātou wola. Mai le mālaia. Amen. O se le alofa. Mua le iloa le atua. Amen. A whai e le o ola ia te oe se loto alofa. E te le iloa le atua. A whai ona o le atua o le alofa ia. God is love. So ele tatau la ia te oe le tangata kewisiano ma le tangata talitonu. Ona ia te oe se loto po se anganga ita. Po se anganga waaya lalo, po se anganga manatu mawalunga. Ia te oe. Ele tatau. A whai la e te whai mai o oe o le tangata whaolaina ma le tangata te talitonu. Ai nai a te oe le anganga ita, po se anganga wha mawalunga. Ma si po se anganga po inga le te i meo wha le anganga. E re o oe o se tangata o le atua. Amen.
Mo mua diane fafa i po valu se ia o se fulu. Pe mai, o se le alofa, e le iloa e ia le tua. A wā o le tua o le alofa lava ia. O le mea lava le nei ua paalia mai ai le alofa o le tua. Iate i tatou. Ina ua awina mai e le tua lo na alo e to tasi i le lalo langi. Ina ia tatou wola iate ia. O le alofa lava le nei e le ona ua tatou alofa i le tua. A ua alofa mai o ia iate i tatou. Mana awina mai fo ilo na alo o le tongiola mo i tatou, mo tatou wangsala. Tatou wa ai. Ah, amen. O le alofa le nā o le tua. O le alofa le nā o le tua na awina mai e Yesu ke viso i le nei larolangi. A le o tatou wha mana tuina i le nei aso. A le alofa lea o le atua ia te oe le tangata sala, maha o le tangata sala leo o tatou wha mana tuina i le nei aso. Ah, le a lai fo i le nā so se taimi a e o i le masinga nei. You feel love. Ah, as we prepare to celebrate the birth of Jesus for this month, we feel love. Ah, e se a whalongonga e o mei a te oe. Ai tātou tele i o le aso e whamana tuina ai, le aso whanau, po le ke visi masi o Jesu ke viso. E tātou te whaalongo ina le pa i mai o le alofa o le tua, yo tātou anganga. Amen. Vi ia le tua. O le mea alofa lea o le tua mo oe le tangata angsala, maha o le tangata angsala. A o le fesili, o le a se tātou mea alofa mo le tua. O le a se usau mea alofa e ave mo le tua i le nei tausanga. Ah, e tau i ai le alofa mai o le tua i a te oe. E a fua mai le awina mai o lona alo i pele te o tasi. Ah, e maliu i lungo le sa tau ona o oe le tangata angsala, maha o le tangata angsala. Amen. O le a se mea alofa le lei mo oe, mo le atua i le nei tausanga. Ah, e whaamana tuina ai le ke wisi masi o Yesu ke viso. Teilo, e le aise mea alofa sili, ma le matango fie, i le atua, pe a whai e a vea le nei tausanga, ma le nei ke wisi masi. Ah, e a e whaise manatu i lo loto. Ah, wata tau ia te oe le tangata angasala. O na tuu meo le larolangi. Tuu ma mea lea o ngao le nei larolangi. Ah, o fia fianga ma naunga o meo le larolangi o lo i lo loto. Ah, tuu uma. Ma ua maua ia te oe le loto sala mo. E te tau wai ona e sau e ave lo wola i le tua. Ma talia Yesu ke viso e avea ma wali i whaaola. Ma avea mau mea lofa tāua e ave i le atua o le tuina atu ma ofo atu o logo o langa i le atua i le asoni. That is the best gift for you e ave i le atua. O le tuina atu o lo loto ma talia Yesu e avea mau ani i mau whaola. Ma e whaatua tua i le atua ma e sala mo i le atua. Amen. Vi ia le tua, whamanui atu le, Christmasi. Ia i lau sunga se ngainga pastor fa sawina. Ia marfatua ma le nofo ialo, e le ngate lesi tatu e kalesia Garden Grove. Vi ia le tua. Thank you, Pastor, for tuning in. Amen. O le mea lofa matango fie na. And that is the best decision for you to make this morning. Ah.
Whaia ona ua ia te oe, le loto salamo. Whaia ona o le mea o loo pupunga mai I lou loto, ma ua e whaalongo I le anganga pa ia ma le musumusunga o le atua I a te oe. E ave lo wolanga I le atua, ma ave lo wola, ma fo ina atu lo wola I le atua. I'm not here to force you. I'm not on here to tell you to change your life or force you. No. Amen. That's not my job to force you. That's not my job. O la unga luenga, o le apo I atu I le upo le atua I a te oe. Ma tā la I atu le lei, ma le alofa o Yesu ke viso, I a te oe le tangata angasala, ma au le tangata angasala. A o lou o langa, ma lou fifilinga e whai, e pule lava oe I lau fifilinga. E pule fo I oe le whainga o lou o langa. Amen. E pule a oe. Aore ai oi atu o nei por kalama I le nei tae au. Ua e malama lama I le tangata le e te whaamana tuina lo nā swana. E te malama lama fo I le mafu anga e a lai ua e whaamana tuina ai le aso whanau o Yesu ke wiso. Amen. O le mafu anga na. Amen. E le te tau ia I tātou o na tātou whaamanatu pēr le aso ke wisi masi. Le aso whanau o Yesu ke wiso. Ai tātou te le malama lama I le tangata. Le tātou te whaamana tuina. Lona aso whanau. Amen. You had to have a relationship with the man, with the a man that you celebrate his birthday. Jesus Christ. Yesu ke wiso. O le sa liu tino ina. O le alofa o le atua sa liu tino ina. Le sa awina mai le lalangi nei. Amen. Ina ia ora le tangata angsala. Ina ia ora le pangota. Amen. Tātou whaamalolosi. Whaamalolosi le ngā luenga le tua. Tātou fōi ua whapenaolo o tātou au auna pe I le tua mau tātou ua ngā lulue ngā luenga le tua. Malolosi ngā luenga le tua. Tātou whaamalolosi. Amen. Te talo lesi au auna I mō lesi au auna. Te talo lesi uso ke wisiano I le isi ke wisiano. Whaamalosi lesi uso ke wisiano I leisi ke uso ke wisiano. Amen. Ina ia tātou maua le ola whaalea nganga malosi I le tua. Ina ia mawhai ai o na tātou malolosi e tātou te oe tā lai le fina ngalo le tua ma tā lai le tala lei I a Yesu ke wiso. Amen. Aua nei a vealo o ranga tuai ma le loloto le anga sala sa e ai ma me tau whaawhainga tā ma poloka ai lo wola au auna I le tua ma whaia se me le lei mo le tua. Amen. A whai o wa avea oe ma tangata ke wisiano, wa avea oe ma le atalii, ma le awhawhine o le atua. Ai o lo o iai mea o lo o ranga. Sa o ai lo o ranga ma mea wa whai ma whai ngata ia te oe te whai aise mea le lei I le atua. O som tu whawhine ni taia. O le atua le tātou te au auna. O le atua manu malo. E le aise mea whai ngata I le atua. Nothing is hard for God. E le toe wa ai le atua I le loloto ma le tele ma le matanga o le angasala sa e whaia.
Ua le toe manatu i ai le tua maua i le toe tepa ai le tua. A le ua whaafowina i le tua lo olanga. A le ua tali le tua i a te oe. A le ua whaonga ina le tua oe e avea oe au au na ilona ngaluenga. Aua le i avea o tātou wha le tonu ma mea mata ngā sa whaia i o tātou o langa. I a o tātou ola i le larolangi. Aua ne i whaia ma mea e tau fia ilo sau e te alo e tā la i fina ngalo le tua. Amen. Aua. Aua foi ne i tau fia lo moni mau. O le ale le suinga o le olanga na whaia le tua mo oi. O le a foi le whainga tā o le olanga sa e iai a na suia e le tua o lo olanga. Aua ne i ngalo ia te oi. O nai ia te oi le moni mau wola. E ola i foi se tangata. O lo o tau mawhai. E sau i le tua. Amen. Aua ne i ngalo ia te oi o lo moni mau e whaola ina i se tangata. O lo o le iloa ma whaonga ina pea e le ti apolo i mea o le lalang. Amen. Amen. Mangui atu le Christmas i lau sunga le i a kongo po kaki nei tae au po manuia le tua ia te oi Merry Christmas uso ia te oi le uso ia maise fatua ia i le maise le atali ia i le nei tae au. Amen. I ia le tua. Amen. Sau e alu e moli mau. Sau e alu e tā la i le moli mau ola na ia te oi awa le tau fia fia. Amen. Awa le tau fia fia. Awa i te mā. Awa i te mā i le matanga o le olanga sa e iai mo mua. Awa i te mā. Sau. Ngai ke reilo o lo moli mau. Ma mea sa o i lo olanga. O lai o lai lisi tangata i lalulangi. Amen. Pe o na uwhai atu. Te le i o le moli mau ia te au mea fo ina o i le olanga. Te le ia. Te le mea sa whai au te maa ai. Te le ia. Pe o na uwhai atu. E le avea mea o le lalolangi sa o wola. Ma le matanga o mea o le lalolangi sa uwhai au. Ma mea o le a tau fia fia ai. Lau sau e whai atu lo moli mau. Ma tā la i le fina ngalo Jesu Keriso. O le ane mea o le au toe maa i mea sa o whaia. O le ane mea o te maa i o te sau e tā la i atu fina ngalo Jesu Keriso. Ma le manuia mai i le atua. Ona o mea sa o whaia i le larolang. Why? Ale o suia i le atua lo uolang. Ale o toe tuina i le atua le loto fau i lo uolang. Amen. O toe whaafau wina le olanga. A wina i le atua, a wina mai i le atua le loto le lei ma le loto fau i a tea. Ma ua o matau i le atua. Amen. So e leila se mafu anga o te mai pe o te fefe ai i tangata matala e whai mai i a tea. Le isa mea o te fefe ai. Mai o te le mai fo. Tu le lalolangi e whai mea o le lalolangi. Tu le lalolangi e whai mai o lātou manatu ma o lātou langona. Let them be. Let them be. E sili atu ia te oe lo matau i le atua. Nai lo matau i tangata. O tangata e just like you and me. E pei a o oe ma. E le whape masingi ka ngaka o le lalolangi. A ele mai fuefu tangata i oe ma. No. Na whai e le atua i tātou uma i le palapala. O i tātou na o ni e fuefu mani palapala i luma o le atua. Amen. So awa la e te popoli. Awa e te popolo i tala i whai mai i a te oi.
O me mo ia e tupu. E tupu. Because I still have some people make fun of me. E whai mai e a mama. Kama fo isa e a mama. A leo te mori mau atua. A leo te saua e whaile tātou polkarama. A waere au mai e le tangata nai ni manuia ia te oe o le atua na te whamanuia ia te oe ma lou a inga e ala i lou ola au auna i le tua ma lou ola whamaoni i le tua ma lou matau i le tua. Amen. Vi ia le tua. Vai. O Yesu ke wiso. Le au wala na ui e Yesu ke wiso. E le whaingo fie. E maasi asi. E le mawhai e se tangata ola i lalo le lale nei o le tātou te po tangata o le nei lalo langi. O na ui i le awala. Na ui ai le alofa lea. Le awala lea na ui ai le alofa lea. E le ai masesi i te tonu o lau ele ma le lalo langi nei na te mawhaia. O na whaia le alofa lea. No one. Ao le alofa na o le atua. A le alofa le na o le atua. E whai o le alofa o le atua o le au mai o lo na alo e pele totasi. Ina ia tātou maua le whaoratanga. Ai ese le awala. Na ui e fo ilo na alo i totasi. Na awina mai e le atua, lo na alo ina ia whaolaina le tangata angasala. O lo na alofa le na au mai e lo na atari. Ai ngofo fo i ka ngaka o le laro langi makawhasi. Wa kako ngofo fo i ma whikongi ma. Kako ngofo fo i ma lau a vale i ai. Kako ku whiangu i ai. Whasi ia ke ia. Whakau kau ia ke ia ke lunga o sa tau. Aia. Le ai ma se upu ma se leo lava e tasi. Na sau i ona sui. I ona ilona sui fonga. A o a sale a wala whainga tālea. Ona o lea. Ona o lea rofa. Amen. Ona o le alofa. O le alofa le e le mawhai e sesi o na whaatinoina. E tau e tangata o le lalo langi. O le awala o le maasiasi. Ai keilo. O le tangata ua i loa le tua o le tangata o lo o ola i mea o le anganga ma ua ola i le anganga o le tua. O le awala o le manuia. O le awala o le manuia. Pai meia. Pai mei sa whaatau waa ia te ia. Le whainga tā. Sa whaatau waa ia te ia. Le tī ngā. Le awala na ui ai. Ai whai meia. Na ia wa aia le manuia i luma atu. Whai mai na ia wa aia le manuia i luma atu. Ma ua ia nofo fo e le tū tamatau o lona tamā. E tai whape ngā lava o tātou wola whale anganga. O tātou wola au auna. O Yesu ke viso leo wa tātou whaamanatuina po le alofa leo le atua wa tātou whaamanatuina i le nei tausanga. Awane i ngano i ate oi. E rei whaingo fie. E taimi e o mai ei whainga tāo le ngā ruenga. E taimi e o mai whainga tāo lo wola au auna i le atua. E taimi e o mai wha so songa. E taimi e o mai ei ia whainga tāo le oranga. O ne ngalo iawe. O roo iai le manuia i luma atu i ti ngā mwhainga tā.
mo le ola au auna i le atua. O lou ono sa'i le galuega a le atua, o lou ono sa'i e te auauna i le atua, o lou ono sa'i me fai mai iā te oe, o lou ono sa'i tala o le lalolagi e fai mai iā te oe, o lo'o iai manuia i luma atu o nā faigatā. O lea, o le ola e fa'avavau, e fa'avavau, e fa'avavau, e fa'avavau lava. Amen. Bi ia le atua e leai ma se mea mawhaia ona wa e sea le alofa o le Iesu Keriso le nā ia te oe. Le taimia e te sau e avelo wola mo le atua. E leai ma se mea nā te mawhaia ona wa e sea le alofa o le atua ia te oe. Nothing can take the love of God away from you. No one. Ngai fai mai le Roma e walu fai upo, tolu walu ma le tolu iwa. Fai mai. A wā ua ou mautino. E le mawhaia, e le oti, po o le ola, po o a ngelu, po o a lii, po o e malolosi, po o mea i nei ona po o mea tali, po o le maualunga, po o le loloto, po o se tasi mea na whaia. E le mawhaia e ia mea, ona whaatea se e ina, whaatea se e ina, mai i tātou, i le alofa o le atua. O loo ia ke riso Iesu, lo tātou alii. Amen. Vi ia le atua. Tātou maua le alofa. Amen. O le atua, o le alofa lava ia. God is love. Amen. Ia, a vea ni nei tau sanga ia maua ia te oe ia. Ia o se alofa alofa ia te oe ina ia. Pa pena ona e wha mangalo e seisi. O loo e ita iai po seisi o loo. Whai mai ni mea se se ia te oe ma ni mea leanga ia te oe. A vea le alofa lea o le atua. Le alofa le ali wha aona o tātou wha manatuina lo nās wha nau le nei aso. E whai ma awala, ma mea le lei i lou loto. Ina ia e wha mangalo i se wā meo se mai ia te oe. Po seisi fo e wa ere fia fia ai. A vea fo ile nei alofa e te alofa atu ai se uso. Po se tua whawhine, tina, ta mā. Whanau. E te alofa atu ai. Pai e se mea le lei. Po le a lava. Amen. Vi ia le atua. A vea fo ile nei alofa. Ma mea e te suhi ailo o langa ma whai e se mea le lei mo oe a ia. E te sau ale avelo wola i le atua. Amen. O oe le tamaa po le tina. A oe te wha taritani. Oe tamaa. A oe te wha taritani i le tina te luo mai wha tasi avelo. Lo wola i le atua. Amen. Alu mo mua oe. Alu oe ave mo mua oe i luma o le atua. Ona e saua ela ia e te avelo te olua ma lau whanau i le atua. Oe fo i tina ai vai atu o whawhewheu ma whaalonga tāle tamā. A ua te whaatentari ei, alu oe i le atua. Alu e tuu lau te olua ma te talo i le atua. Ina ia e sosoani i le atua, ina ia sui le olanga o lau te olua. Alu oe tina. A whai ua le alu tama, alu oe tina, au e te whaapaiwai. O oe e te whaamalosi i lau te olua. O oe le tina e te whaamalosi i le tamā.
Ia avea foi oe tina. E susulu ai le malama o Iesu Keriso. E whai ma awala sui ai le o langa o le tamā. Amen. Vi ia le tua ofo ia ta tau whanau. A whai atu e le o fia mai le tamā ma le tina. I le atua. Alu oe whanau. A tali ia whawhine. Te talo pe i le atua. Alu pe ave o nai o mātua i luma o le atua. To anga pe o i le lotu. To anga pe o i te talo i le atua. Ina ia whape naona so soani i le atua. E awin i loto maanganga nai o mātua. Amen. Whamanuia le atua nai o tātou whanau fo i le nei Christmas. Amen. Vi ia le atua. Ia. Ia tātou maua le loto alofa. Amen. Tātou alofa avea le alofa o Iesu Keriso. Ma mea e te whaatu o awani avea ma mea e whainane e te le alofa i nisi tangata. Ke whaatu a o ia i lo alofa. Ia tutusa uma ma launga tasi uma tangata i lo alofa. O le alofa o Iesu Keriso e le whaino ngā le alofa o Iesu Keriso. E le whaapitoa fo i se alofa o Iesu Keriso i se ekalesia, po se whaife au, po se mafutanga, po se nuu, no. E launga tasi uma tātou le alofa o Iesu Keriso. Pe te angasala, pe te whaolonga tā i le atua, pe te kerisiano, pe te toanga i le lotu, pe oe se au whaife au ki a kongo, pleskenge o le alawa. E tutusa uma i tātou i lalo o le alofa o le atua. Amen. O lea. Aua ne ia i tātou le alofa na pe i tātou te e alo lofa na o tangata i tātou te hiloa. Ma tangata le tātou te alofa. Ia ai ngalo i le tō tele. No. Tusa uma i tātou le alofa o le atua. Amen. Aua ne i e whātanga alofa. Wa ngai whai mai le oange mō le joane tolu whai posu malvat. Whai mai lau whānawe. Aua ne i tātou alofa tau o le upo maringutu. O le amio ma le wha maun. Dear children, let us not love with words or speech, but with action and in truth. Patino le alofa. Amen. Te atau fo i tangata kerisiano, ma tangata o le tono whaarutanga. Aro lofa i o tātou a inga mo tātou wō, ma tangata fo i o lo o le loa, ma pongi sā i mea o fianga o le nea lalang. Tātou alo lofa i. Te talo mo i lātou. Ave i luma o le atua. Ai aua ne i o tātou tustusi lima. Aua fo ine i o tātou wa ai lalo i tangata. I have so many family and friends that are still out there. They are still out there in the darkness. I tell o wa ai lalo. I pray for my family. I pray for my friend. I still love my family and my friends that are still out there having the best time of their life. Celebrating, having party, do what the world love to do. I still love them. I pray for them. Amen. Aua ne i o tātou wa aia lalo i ai. E le isau le atua e apoi. E le isau, e le awina mai e le atua lo nā alofa. Lo nā alo pele tutasi. Mo tangata usao i le atua mo tangata whaolaina. No. Amen.
e sau i le tangata angasala pe o oe ma. Pe fai mai o tātou o tangata kirisiano. Ma tangata whaolaina. Tā tātou wola o mai le angasala. We all came from the same way that are people out there doing it right now. Ngō sau ngoi fo, ngō o ui mai ai. Amen. O le alai fo ile nā o te le whaamasino ai. O te le ita i ai. Ai o te whaatua tua. Ai o te whaamalosi i ai. O te tatalo i ai. Ma o te alofa ai. Amen. Amen. E teilo. A tātou wō fo i e tātou te whaamalosi o tātou a inga mō tātou wō i lo whiwhia i mea laulang. Awane i o tātou wō e fosi. Awo fo ine i o tātou wō fo ingale ma le loto fo ingale o tātou o tangata whaolainga o tangata ua mea tonu ma o tangata sao i lumo le tua. No. When you go spread the word of God to our family and our friends that are still out there in the world, spread the word of God with your humble heart. Spread the word of God that you're still a sinner. Alo e tā lai le whina ngalo le tuama e te ilo o oe fo i o lisi tangata e angasala. E le sao, it's not 100% i lumo le tua. Alu ona o oe o le tangata ua e tofo i whaamanuianga le tua. Ua ia te oe le manuia ma le fia ma le oli o Yesu ke riso i lou loto. Alu e tā lai atu na i au a inga mo wō. O loo lei lo loa i mea le lalang. E tā lai e le lei ma le māngaia ma le matangofie ma le oli o Yesu ke riso ua ola i lo olanga. Ina ia lātou tofo i ai. Ina ia lātou o mai e tofo ai le manuia lea wa ia te oe. E telo, e ofi ngō fie i o le upo le tua i o lātou loto. Ma e talia ngō fie fo i o lātou loto. Ma e ungai mai fo i o lātou whaalongo i le upo le tua. Pe awa ai mai. O le e te alu atu malou loto e te ngau ina ia lātou maua. Ma ia lātou tofo i le manuia. O le atua. Ma le mānaia o le ola au auna ina ua ave le ola i le atua. Ma ua talia Yesu ke riso i le loto. Ma le anganga. I'm telling you. The reason why I say this, like I said, I was out there. Amen. Lela o mōli mau atu. Lela o mōli mau atu. Ma o soswani atu. Ile taimi fo i sa whainga tai ona o to e sau e au mai lo uola i le tua. Ma ua mai le taimi sa whainga tai ma opena i lo whaalongo i le upo le tua. Ma te tala lo loto ina ia sau le upo le tua e nofo i te tonu i atia. Le mafu anga na whainga tai. I'm telling you right now. Because ngā o iai ma na ova I witness. And now God changed my life. Now I know exactly how I preach the word, how I spread the glory of God to my families and my friends are still out there in the world. I know exactly how. Amen. Se o tele o fai atu la o tau mawhai e whaina le tau mawhai e whapitoa atu se tala i se tangata, po se talitonunga, po se lotu, po o ai. No. I'm gonna let you know the reason why it was so hard for me to open up my heart and open up my ear to the word of God and to the people
that try to tell me about this God, about this Jesus that I already knew who he is, but I backslide. Ah, o lea la o mori maua tuai. Ele nei teimu. E whai masosoani ia i tātou tangata keusiano. E whai fo i masosoani ia i tātou o lo o tau mawhai e tātou te tau le whina ngalo le atua. Amen. Mua mua ono whaapea atu. Whaamanino atu. O le vaitaimi ma le vaitau le ua tātou iai. It's very hard. And it's different for it's for from 40 years before. Amen. Le amatanga na o rau. Mori mau le la o mori mau atuai. Ah. O le tausanga leo o tātou iai ma le vaitau leo o tātou iai. O a whai lava sina whaingata. E leo e toi pei le whāsfuru lima suru tausanga o tea. Way different. A o nei tausanga mo nei vaitau o tātou iai. O whaingata. Le winga o lau tara. O roto ma whina ngalo o tangata i le vaitau nei. Singa mai mea. Ti ngā. Amen. Si whamanino o tupien mea leo. Singa kama i mea. Ti ngā. People nowadays are so sensitive right now. And that's what make it hard. E le to te tusa pe o vaitau la. We can take it. A o kingia mai ka ika. I can take it. Vaitau le nei. No. Different. Ua. People are so sensitive. Their heart are so sensitive. Ele ngata ilea. Ua whai a singa maa o le roto tangata le taimi nei. Aisea. Ona ua tele. Ma sawa sawa. Ma maua lunga. Ma maua e. Mea fau o tātou wā ai ai. Ma le poto. Ma le hata mai. Amen. O le mea mua na. Whaailoa tuai. Amen. O lea. Lea la o mori mau atu le mafuanga. Amen. Le mafuanga. Sa tuai e ona te tala lo uloto ma wha noro ma whau ma te tala lo wha alongo i le upo le atua. I le taimi a o wola i le mea ma whai atu ina naunga o le oranga. Amen. Wa'u o le tangata ngola mai tono le Kewisiano, Lotu Assembly. Na o wola mai le tono tari tonunga o le Assembly. O te vivi i le atua, o te malama, o te iloa Yesu Kewiso, na o wola mai walu fo le lotu o te vivi. O mātua foi, o tangata Kewisiano, tangata na whaanga e le atua, e whai ma mea whai ngā ruenga le atua, na launga ina le upu, sa wholawhola ina le upu, i lea so sa, ma lea so sa, na whautua mai lo uo langa. Na o wola mai ai. Ai na ua sau leo langa, wata matua ifo, wa ese ho i le mea ua taa wa ngai ai leo langa. Wa mata o na fia i mea o le larolangi. Wa mata o na o alo ese mai leo langa sa o wola ma tuputupu a e ifo ai. A ua o alu e whai mea o le tu ina naungam fianga o leo langa. Amen. So, e le i a mea la le ola au na o umatua pe o le tapua inga foi sa o wola e. Ma mea sa o tu maua i le tua, ma whaia le fina ngalo le tua, ma o ta muri ai. No. Amen. Sa o walu e whai fianga o le oranga.
ola I foala ia. Tele meo leo langa mea matanga. Ino sianga ia umatua. Ua whapenau, ua whaia ma whawhitauli lo ua inga. Ina ia umatua. Amen. Ua ule usitai folfolanga na. Mamana onga na manao na iei na ia umatua e te tau ona o whaia. Ma o wola ai. Amen. Sau la i o leo langa ua amata na whai meo e le te tau ona o whaia. Amen. I ia le tua. O te le maa o te moli maua e te tau ona o moli maua tuai. Na i e te tau ona tātou i loa. E te tau ona tātou whaitete i upu ma mea tātou te whaia. I le forfolanga le upo le tua matala I atu le fina ngalo le tua. Ina ia maua ni anganga. Amen. O le mana onga le tua ia maua ni anganga. E upo ina atu mo le tua ma avea Yesu ke viso. E avea ma li ma whaaola. That's what God need us to do is to preach the word and spread the word of Jesus Christ. Ina ia tele ni anganga e manu malo. A ia aua ne I tele ni anganga. Amen. E foi I le larolangi ma wha maa I le whaalongo I le upu le tua. E ala I le tātou tala inga o le suafo Yesu ke viso. O le anganga ngā le tau mwhai o te whamatala I natu. Amen. Make the story short. Ina ua o I whafo I le larolangi. Awane I ngano. Sa o whaia meo le larolangi, sa o wola I whiawhianga o le larolangi. At the same time, ngā lua I le ngaluenga le tua. Le o whaia tu saoa. Amen. Sa o ta alo I luma o le tua. Sa o whaia ma le matau I le tua. Amen. I le o langa sa o whaia. Le mea mātanga na o whaia I luma o sina whanga o le tua. Amen. A vea o maki a kongo. Ka I le saunginga I le sa. Amen. Whai le whaamangkunga. Kufa le whaamangkunga. Hao le se lengi. Hao le la fonga. Ka ano I luma o le kua. Mai a le songfua e kau le skonga. Ai ka paa. Ula. Ingo pia. Amen. Ai o le sa sau ka ano I luma o le kua. That's the life and the dirty life that I did in front of God. Amen. A o le taimi la sa o wola I larolang. Sa ave ia o matangata. E lau whai atu sao. Sa whai ia o maso o ti Apollo. Tu uwa pena. A wā o tātou o lo o fia whai meo le larolangi ma fia whai ngatu ina naunga o le larolangi. A wane I ngano I an tātou. O lo o whaia tātou o tau maso o ti Apollo. Amen. Le taimi la nia. Sa o I whafo I larolangi. Amen. Tele I o nai tangata. Sa o mai, fau tua mai lo uoranga. Amen. Peo no whai atu. O le generation lo i tātou. People are so sensitive. Singa o ka mai upu wa e sasi. Singa o ka mai upu wa mese le taimi sa o wona I larolangi. Ma fia whai le tu ina naunga o le larolangi. Singa o singa mai upu au seisi au kangaka o le kalesia. Po istangata e whaolainga e sauwhai mai a te au. E tau mawhai e tā lai mai le atua. Ma tau mawhai e tuu e le o le lei. Mea o te whaia ti ngaro roto. Tanga manamoni. Ma o te sila fia foi. O te iloa foi le tangata o le sau e tau mai le atua I a te.
Ai pe e sau ai pe e le sau ai male folo mai male mea ngā o lea. O le whaamasino. Tala male mon. This is how I look when I was out there. Wa ai mai te tonu o le li o lea o le au whaolaina. O le patanga o le whaolatanga. Na o wa ai mai ai. Ma o mai taua. Tele o he na tau mawhai e whai ngale e tau mawhai e tā lai mai le atua. Ma tau mawhai e whai mai a te au iau tūlanga o o lai la o langa. E pei e sau le tala inga. E pei e sau ai tua ma le meanga o le whaamasino. And that's exactly why I didn't open up my heart. I'm telling you the truth. Amen. O le mea whaine nai te o tele o tangata o le lalolangi. Ua tuai ona o mai e talia Yesu. Ma tuai ona o mai te tonu o le whaoratanga. Ona o i tātou le i te tonu o le whaoratanga. Amen. E le o tangata uma. O nai tangata. O lo o iai le mea leo wa manatu i fua o oi. Wa manatu i fua o ia. O ia ua ami o tonu i luma o le atua. Ma luma o tangata uma. Amen. O te loa le lei a le tangata. O lo sau e tau mai le awhionga le mamoli mau mai Yesu Keriso. A le sau i tonu le loto ma le anganga. O lo ia te ia le alofa ia te a. O ia te ia le alofa moni ia te a. Ina ia tau mawhai Yesu ia lo uolanga. Ma tu ina atu lo uola i le atua. O te loa le lei a. Aisea. Mga kua o hau sa uola mai kongo le whaurutanga. I know. O te malama lama. No o uola mai te tonu o le whaurutanga. Lea la sa o i whafu le lalulang. Ma o wa ai mai. Te leo nai tangata kerisiano. Nai tangata o le sai te tonu le li o lea. Sa tau mawhai e suia o uola. Ma tau mawhai ia whaingale ia o uola si o langa sao. Ona o lea. Ona o la tova ai o a o le tangata na ola mai tonu o le kerisiano. Le whaurutanga. Au la tova ai mai. O ese leo langa o ola ai pawa. O ese. Amen. O le alai le nā le mafuanga le nā. Leo te whaailoa tuai. Amen. Mai tau mai. O le kou o tātou tala inga. Ia maua ni a nganga mo Yesu Keriso. Ia maua ni a nganga mo le atua. Ia maua ni a nganga mo le malo le atua. That's the main kou. Aele o le tātou o mai. E tuli a nganga. Amen. Aua ne i tau solo muli ia i tātou o le tuli o anganga. E le mawhainga open up mai loto ma anganga o tangata o loo leilo loa i le lalorangi. I le atua. Pe a whai e tātou te tālai e tālai atu ma le whaamasino. They know. Trust me. Trust me. Pe whai mai e lātou te le loa le atua, pe lātou te whai mai e le, e le au auna e le tō anga i le lotu ma mea wha pēnā. Trust me. E lātou te mālama lama le leia. Amen. O manuia tule, Christmasi. Ia oe uso. Ano alo. O manuia Christmasi nei tausanga molo. Sunga ki a Kongo. Ano. Alofa atu mo oe ma le whalitua uso. Amen. Lea la ua usau. Lea ua usau. Ua toe li wina ele tuolo ua langa ma ua wala wina ele tuolo nei tangata. Ilana ngaruenga. Mo ua o usau e tā la ili fina ngalo o Yesu Keriso. I'm letting you know right now.
O lau sau I lunga o tātou porkalama ma moli mau atu le lei o le atua. Iesu Keriso. Ma kwa I mamao ia mea ma. It was far, far from me. E le ai sa usila fia po sau malama lama. Mo so uilo. O le a o sau e moli mau ma o sau e te tā lai ma wha ma losi I lunga o te penga whailang. Way far from that. A o le vise na tuu mai e le atua ia te. Amen. Ona la sila fia e le atua. O mea sa ui e ila uolanga. Amen. E mana o le atua e wha malama lama ma wha iloa atu. I o tātou tangata. Amen. Pe e te whaolaina, pe e te le whaolaina. E whaonga ina o e le atua. E iai le teimi e wala awina I e le atua oe. Amen. Lea la ua usau. Lea ua usau e moli mau atu. Ma ufie fie tele tā lai ma ufa malosi atu le upo le atua I lungo te penga whailang. Lea lai foile na. O te wha malosi atu ai. Na ia uso. Na ia tu whawhine. Wo ma e masani o lo tala ina le upo le atua. Spread the word of Jesus with your humble heart. Amen. Moli mau sa o le upo le atua. Amen. O te re tamu whai o te whaatonu atu. O te tamu whai o te awa I atu. No. O le mea sa ui e leo langa. Ma le musumusunga o le nganga pa I o le atua. O te fia sosoani atuai. Ina ia tele ni a nganga. E manu malo mo le atua malona fina ngalo. Amen. E o tere o whai atu la ina ia tatou woe wha malie loto e o loo fia I mea lalulangi. No, that's not what I meant. What I meant. Ia tatou woe tā la ire fina ngalo Iesu Keriso. Tā la ire upo le atua. Ma le wha maoni, ma le loto mawalalo. Amen. Awane I o tatou o e tā lai ma tau mawhai e tā lai le upo le atua I e wa le ilo I le lalulangi. E tā lai atu ma lo wha masino. No. Amen. We need to spread the word of God with our humble heart. Tātou po I o loo wha pēnā, loo wha alongolongo mai ni nei e tae au. O lo e fia pe I mea o le lalulangi ma fianga le lalulangi. Pule a oe. Whai a lo fia le me ngaka I ai lo fia. Amen. A lo fautuanga ia te oe le uso ma le tufpine. Posta maa po le tina. Wa ai ina nei e tuai. A o e fia I pe I mea o le nei lalulangi. A o e fia lava e whai fia. Awane I ngalo ia te oe. Amen. A atu leo langa nei, ma le ola nei te tātou te ola. Pe tupu po I se whaalawe ia I tātou. A atu lo ola I le nei lalulang. E te sila fia le me I ui ai lo wanga. Amen. E oho ia I tātou tangata kerisiano. E te iloa sao le me e alo e lo wanga. Amen. Ua moni lo wola au auna I le atua. Ia te au. E o ia te au le fefe. E I teimi o te vai ai. E I teimi o te sese ai. E o ia te au le fefe teimi o te sese ai. Ai sea. Ona o te fefe ina ne I whano atu lo wola. Ai ulo uanganga I le afi. O ngā lea o ngā a koa e ale I o ngai ngā luenga I whai o kāra I whina ngā lo le tua.
O ia te a'u le mata. A o se o te tatalo i le atua ma o whato ese i le atua wha mangaloa. Ah, amen. O lea. Wa ai fua o ia te oe po o fea e i ui ai lo wanganga pe a umatu le soifuanga nei. O lea. Tato wa inga ma wo. Ah, sei fau tuanga i tu watu i o au tafa. O lo o maua pero wa wanoa. O lo o maua pero wa wanoa e te sau e amelo wola mo le tua. Pei ona o fai atu. E pūlea oe i lo wolanga. Aua fo nei aua fo nei i whaapeo tamo whai e fosi mai oe, no. O le whautuanga ma le whai loa atu. Ah, o Yesu ke viso. O le ala ma le upumoni. Ah, amen. O Yesu le e te celebrating ai le aso le nei. Ah, o Yesu le na e te mau ai le ola e whaapapau. O le o mea o le tino ma tuina naunga o le tino. Ah, o whiawhianga o le tino. Ah, ma tuina naunga ma whiawhianga o le olanga. E te le sao ai le ola e whaapapau. E te pa'u atu ai le mālaia o le seoli. Amen. Pe ona o whai atu. Ah, pule lava oe. Pule lava oe. E wa aini ina nei e tuai. A o le taimi nei o lo e maua ina pele mānawa. Ah, he me te le sau e whaise whai unga nei. Ah, o tuli o tuli vai, te talo i le atua, wha mangalo e sara mō. Ah, te lia Yesu e vea mō whaora. Ah, ona e maua la i e le ora e whaora. A whai fo ua e sau, ua e whaora ina. Ah, ua e te lia Yesu. Awane i ngalo i a te oe. E te tau ona whawhanga pealo wanganga i le aso ma le aso i le upo le atua. Ah, awa a whai no lo te lio Yesu nei, ua e maua le whaoratanga, ua vea oe mātali i mo a whawhine o le atua. Ai a le whanganga lo wanganga i le upo le atua every day. You're gonna become empty. And that's the the door that you open. Ah, e whaingo whienga koe saurki a polo koe a waku e. Ah, a whai ua e talia Yesu e vea mau whaola i le nei taimi. Ma ua a vea fo e ma tangata fo. E whaulo wola whaleanganga. Whai tau le upo le atua. Whaatumu lo wanganga i le upo le atua. O le upo le atua e whaamalo si ailo wola whaleanganga. O le upo le atua e whaamalo si ei oe. Ah, e te taua le taua whaleanganga. O le upo le atua e te malama lama ai lona fina ngalo. O le upo le atua e whelata lata hae e lua maftanga ma le atua. O le upo le atua e te mawhai ai ona e te ele fili ma le ti apolo. O le upo le atua na te mawhaia ona wa ese le stress. Ah, mawhai ngata ma pōpua ngā le olanga e te savalia i le aso ma le aso. Amen. And that's how you become a strong man of God, is to feed your spirit to the word of God every day. Ah, pai tau se pe kasi a se palkalafa pe, at least pai kau le upo le tua. Pai tau mau o tuspa ia. Amen. Te talo i le atua. I au mai a te oele le malosi. E te ola ai le atua ma e au auna i le atua. Amen. Vi ia le atua. O le atua, o le alofa lava ia. God is love. Amen. A o tātou wola i pēr la i meo le nei laulang. A wane i ngalo ia te oe. O le olanga le o tātou ia isi o langa whaingata.
Aua fo'i nei avea mea manaia ma mea matagofie o le olaga nei ma mea o le a fa'atosina atu ai lou loto ma staka igaigai lou loto i mea o le lalolagi ma e ola ma e fifia ai ae i'u lou agaga i le afi o mea o le lalolagi nei lau usi fai atu sa'a o lenei afiafi e lē fa'avavau e lē fa'avavau mea o lenei lalolagi e ai le taimi e mū ai ma toe liu efuefu ma mea o lenei lalolagi ai se a la le mea o le a tatou naunau ai ma tatou fiafia i mea lalolagi pe a fai e tatou te iloa e lē fa'avavau a o lē iai Iesu Keriso na auina mai e le atua i lenei lalolagi e avea ma ufa'aolo e leai se totonu e talia fua i totonu i lou loto e fai ma ufa'aolo ma o le ki fo'i lea i le ola e fa'avavau pe vai le faigofie faigofie e lē faigatā lou sau e aloe ave lou ola i le atua pau le mea ona ia te oe le filifiliga o oe o lo'o i ai le ki ma le kalai o lou olaga amen o oe o lo'o i ai le ki o lou olaga ke pule a oe le mea ke faia mea ke kalia i lou loko pule e a oe e lē pule e ia'u e lē pule ai seisi tagata e o'o fo'i ai le atua e lē i ai se pule o le atua iā te oe mau filifiliga amen o lea ua auina mai e le atua ma tu'u mai e le atua lea iā tatau iā te oe e fai e iā lou filifiliga so that's why you don't have no reason to judge other people with their own decision that make with their own life amen because God already give you the right to make your own decision so who you and I to force other people to make the decision the decision that you want them to make no that's not your job that's not my job amen o le ala na e pule e ala tagata faigolona o laga ae tutusa uma i tatou i luma o le atua ma luma o silafaga o le atua ina ua tatou talia Iesu Keriso e avea mali'i mo tatou fa'aola ma o lenā e pule mai ai le atua iā te oe ina ua tatou auauna mo le atua ma faia le finagalo o le atua o le a la le finagalo o le atua e mana'o iā te oe fai amen auā o lea ua tatou auauna i le atua ma tatou tuuina atu o tatou ola i le atua Merry Christmas, my brother Duck. Merry Christmas, brother. God bless you and family. Amen. Pamanuia tufu ile Kirisimasi Tafia, Brenda, Liu, Leneta El, pamanuia Kirisimasi. Amen. Vi ele tua Ya. Tatou whaamaoni le tua. Ia tatou Mose Kirisimasi fia ma se Kirisimasi manuia ile nei aso. Ia o tari tonu fu. Ia o le upu le nā mo i tātou po se whaamarosi nā mo i tātou le nei Kirisimasi. Ia awane i tātou awane i ngalo ia o le atua o le alofa lava ia. God is love. Alo na alofa leo na ia awina mai elo na alo e pele totasi. I le lalolangi. Ina ia awane i whanu se tasi e ola le ola e whatuatua ia te ia. Amen. O le alofa fo ilea o le atua lea sa maliu lungo sa taro. Ina ia totongi o tātou angsala. Ina ia whaasa o loto mai tātou i le angsala. O lea.
ia vele nei Krismasi masi Krismasi fifia ia te oe. A whai o lo e whapena o lo o se a iso lo mafofau i te lo se tali o le a o se me mapu ai se tali. Ia o lo o whatatali Yesu ki wiso mo oe. God is waiting for you to open up your heart and receive Jesus as your Savior and your Lord in your heart and follow Him and be a disciple of God. Amen. Yeah. Peo no whai atu. E o tātou o tanga sala uma tātou. E te me tātou te sese ai, e te me tātou te vai ai. Tātou te le sa o uma pe i lo mo le tua. Ai a aua ni a vea ma mea e whai ma excuse o logo o langa. Aua ni a vea ma excuse ma mea e te tuai ona e sau e avero wola i le tua matalia Yesu ke viso. Amen. Ai whapena ia whamanuia tele le tua i le nei aso. Manuia Krismasi ia. Whamanuia tua le Krismasi le uso ia. Gary ia. Manuia aso le Krismasi ke o le uso ia misi le toalua ma le whanau. Amen. Ia. Whamanuia tua ia te avatusia nganga whaptai. Nei o tātou a ingo wō mai masangi lungo tātou pokalama. Ia whaptai la o tō mai moa mai lungo tātou pokalama. Whaptai fo i le whatua ia po le tō whine fo i a Sharon. Love you sis. Ia vange au o maru whatua. Ia ai whaptai whatasi mei lungo tātou pokalama. Ia te oe le tina ia po le whatua ia po tō whine fo. Ia whamanui tele lawa le atua ia te oe. Ia ele ngata le sunga le whawhiangainga. Mo le atua o lo whaanga i le sunga le whawhiangainga. Whamanui atua i le aso Krismasi. Amen. Ia o le tātou pokalama le nā. I le nei tae au po le nei aso o fia. Ia leo wa lua i kula so le karunga. Ia vi ia le atua Ia isanga umi a sala ina umi ono o le aso Krismasi o le aso fia. Le aso e tātou te whaalongolongo mi tātou fia e whamanatuina le aso whanau o le atua. Ia ma tātou whaalongolongo le whaamalosi mai o le upo o le atua. E ala i le alofa o le atua. Ma ia whapena o na tātou iloa. Le aunga sao e alai o na tātou whaamanatu le aso whanau o le ali i whaola. Amen o le ia manuia te le lava nei Krismasi. Ia maua maangai fo i ane mangongi me o le mea ai si o mātou a inga lai. Yeah, Merry Christmas. I love you too, brother. I love you, sis, for manuia le tua. Amen. Yeah. O le ia o te whamanuia atu le nei Krismasi. Ia i o tātou a inga whamanuia tua Krismasi le tō whine ia Iuni. Ia i nei tae au Iungi manuia Krismasi. Whamanuia tu hoi le Krismasi ia i le uso ia sati ia malwhaitua. Ia malwhanau. Ia whamanuia tele le tua i le nei tausanga manuia Krismasi alofa atu. Ia ai o tātou pokalama na. Awane ingalo ia e whaia tātou pokalama whatau nuina tātou pokalama i le stonai. Le stonai nei. Ia e whapena ona le ateu e tātou mafuta ai fōi ma le sunga ia tala lei e se kia. Ia i lungo tātou pokalama i le stonai. Ia au whea lawa le meo e mai moa ma e maua ma ele nei pokalama. Whaptai tele ma whamanuia tele atu le Krismasi. Ia te o tau, i nei aso. Ia, tautonu ia o nei folfolanga na, ia man nei whamanuianga hoi na. Ia a vea hoi nei teimi, ia e toi whamanuia toi le Krismasi. Ia, i le paso le tātou pokalama. Ia, le tau whine, ia whina. Ai whina, God bless you, Merry Christmas. Alofa le atua i a whapena o na maua pe oe le pas le ola ma le manosi. Ia le ngate leo lona whaamalolonga ia te oe le tōwhine. Ia whamanuia te le atu le pokalama. Ia ma le Krismasi. Ia te oe
le pas i le nei taiao po le nei afiafi. E le ngate lea ia o ngalu o pa u ia te au ia ona moli atu ma wha malo atu le porkalama nei aso. E wha manui atu a ile ke wisi masi. Ia i le sunga ia tala lei e se kia ia mai Amerika sa moa ia se tasi hoi o auna o le tātou porkalama ro nganua i lunga o le tātou porkalama ia i le upu o le atua e au noa ma se totongi whaptai fo i le atua ia ona o le nei au auna ona o rona sosoani ia marona sapsapai o le tātou porkalama e ala i le whasua ina o le upu o le atua ia e ui lava o loo ngalue fua ia au te talitonu o loo te le se whaamanianga le atua ia te oe ia te talo ai le atua ia whapenao na tului pea whaamanianga se tele mo oe le uso po le tama foi ia i le nei te au ia awa foi le tā por kalama ia tātou whiloa i le stonai i lungo o tātou por kalama ia e whaamanianga tele le kirisimasi ia te oe le uso po le tama foi ia mawhatua male no foi alo o le ia o le tātou por kalama le nā i le nei aso whaamanuia tele lava le atua tātou whiloai i lunga o le tātou por kalama ia i le astonai le tūlae ono i le afiafi i te masani ia i le astonai o lea whaamanuia tele le atua i le nei kirisimasi ia mos kirisimasi fia tātou aua foine i o tātou fia tele ia a whai o lo whaisi ni fianga ma tūlanga whapena ia talo i le atua ia awane i tupu ni whaalawelawe po ni māngaia ia i nei fo i aso ia whapena ona maua le saonga le mū ma pui ngā le atua i o tātou ainga ina ia maua se kirisimasi fia ma le manuia o lea ia o manuia tele le atua manuia le kirisimasi tangata uma yes. Thank you Tafia Penda manuia fo i le atua ia te oe manuia le kirisimasi o lea manuia tele le atua in the name of Jesus. Yeah, God bless. Amen. Manuia le atua. Amen.